ke hufanga te benga fata puko sono pagi kai ata ai ke hok hok atu tau ngai fama tala o sport no hivang full mafa ko ia ngai kolisi o Tonga me he mala e Teufaiva aho hono tolueni o sipoti e ku hange ko lau alu pe taimi ke to e mari ange ke to e fe au hiange ngai fe au hi ko to e mai ko ni ko ngai no ka ko tu ko he taimi ni i rau po kalama ko ia o e pongpong ini kamata ki e tau lere whainolo mita e valunge au. Ko whainolo mita valunge au kau katoa kia i ngai kalasi kotoa. I he pongpong ini ia, pea kahiri e whainolo ngai lere mita e valunge au, hoko mai e whainolo ko ia o e mita e uange au. Hiri e whainolo mita uange au, e hoko mai ngai whainolo ko e ngai he tolunge au mo e whaange au. Pea whakakato a greva po kalama ahoni ai hiti o e lere fuka motu e ko e lere fuka mita te au ia ai ko ngahi even lere ia o e ahoni tu ke hange foke hu ko ia ai ngahi po kalama foki medari o e ahoni pea mo fokotu utu pe mo ngahi tafaki keke ko ia ka ko e hanga ia o tu ko e tau ngahi even lere ai tau fafofu ape ka tonu ai pe ai taimi ngari pe te tau ofi pe ki he taimi tuku ko ia o e ahoni. Ko e taimi ko e ahoni i he pepa ko e hafe a tolu tau tuku atu ai mei Teufaiva. Ko e taimi he pepa. Ka ko e lere ko e fe au hi te tau toki mui pe ai pe e anga fe tuunga ko ia oku tau i ai. I he po kalama ko ia o e ahoni. Mai hene pe mo Saslavaka ke tuku atu ai ngai whamatala mei Teufaiva. I he aho koe ni a hono tolu. Ka koe tau mita valungi au eni a mitset. O kunau i he loto mala e he taimini teu ke nau lere. Ko whakai fuki he tau risi koe toko ua fitu. Nau kau whakatoa koe ia i he mita valungi au whainolo koe ni e whanau whiwhine hiki au pito pe koe mitset. E koe takai pe e ua. E vave pe a e ngahi lere koe ni. E koe takai pe e ua. Pe mita e valungi au ia. Kau iheni he kaurere koe ni a melai a wakavelo kunsa alote mere whanguna Tonga Side School wika mafi hahake mere tuipulotu Side School Tonga Side School Crystal City lawenga maarie salome horika tailulu ko ala pare Tonga hai wila mila finaulahi tupoutoa ko sensi moa whare papalangi hihifo Grace a kolo mamaloa laventa sime Tonga hai mere paongo tau whahau pilorevu Rachel afe mui tupou hai Laulo toa pau utu poutoa ana kauwaka takuilau mere hare takuilau Teresa aho tu hai vai fo o kanongata amonga orive ofa tu ifua ria hona ko ana sivale taulani apfo o te wila aho ko wila venga mari e selisifa were eua ko Veronica taria kunsalote Suliana palanite apfo o ko sei maire Kristiane hihifo e fokia hiva tangi noa ria hona pe mo eva taria ewa eko toko wa fitu ya tau lave ko kia hona hingoa he taimini tau mahino pe ko tau unu ko ki helere mahalo pe ko hanga hingoa pe nai e ono te tau mui ai i he takai pe osi ko ya pa tau mui pe foi tolu ulaki wa tolu Kako nau tolu pe nau mahino pe nau kau ka to pe helere ko ni. Ta wa tu ki he fono ki ewa. Be fo ki fo yo ne ki hapai mo otu momoa. Ko e fa nau enu ku nau ke mau pe hene sipoti. Ange pe ko no toto wa tu ko nau ngahi hingoa. Ya pe fa malo ma ke he tau ngahi kau taha sponsor. E tau fa ma fola ko ya sipoti. E fa malo ma ke hen ki he Pacific Forum Line PFL pe foki ki he Rio Tonga Airlines kai uma foki ai Tonga Health Promotion pe foki ki he EM Jones Limited pe mo whakato mafi finance po mai ko ia ki he tau fa ma fola o e sipoti Te te foke whanau ta meni e lau ki he ula ki ven koe hon kau whanau ke toko uai a una stoken penaua pe we sia tue ki e pe kai ka koe te te foke a ula ki veni o e a honi hamli meri me a Teufaiva e a honi
kamata pada o ku klase u una le fata be ko fata e ko chunia e tua pe ko micheti I loto malai mo fere ko na lele ko e u ta ki ko e chunia ki ma ho ka ta lu wa ma ta fa ko ne ta Tonga side school na wa api to ho ka ki a e u na fa yang to na ke ko e ta mini apo o ho ka kun sanote bonga ori veno ka wa mo ya na to ko me ki grupo e mo api to ta ki mo mi ta to no a wa ke wa nge u ta mini ke taki pea e ua he taimini afe mai koia e piko e tawaki a e junior hoka ke ka Tonga side school tai lula na hoka ke ai kunsano te apo o Tonga hai afe mai koia ni he ulak takai e ni a mai ke toa mita te au hong fulu taki tua a e ua high school e ua secondary school wala ka mai taimini a Tonga side school Aku ke mita hiba no tak mai bia mu ada mini u mai a ewa tolo tai lu fa mai ali hona pe mo tu poto apo o asmai o si takai u aki ke taki pe to sai stu to taha wa veni tu dia to glaro ai mini a o te mini he mita ko ia e pange au ni mano Awa ke taki ke tu poto ali hona hoko atu e ua high school hoko atu e Tonga side school apo o wena e ua hoko atu ai ko skonsalo te pilo le buta fa ha wa ke to mita e tol me au he tai mini e taki be mo a e ua high school wa me tu re ko ali hona me ona tua hoko ke apo wa me tu re ko ia ko skonsalo te mo tai lulu Awa ke mita wanga o tamini ke tak beto poto atamini mita ho full mai gilia hona ho full mai me apo o pipika te tafake ku salo te fala ka ku salo te tamini wanga o awa ke tolo tamini tai lulu ni mato ki ho kwa te tonga me mui wa o mai ke mita ko ye tolo ngau ke ho ka be e la lo le ko ni wave au pito ko na afe mai piko te te ho full tamini taki mai tamini sa ko ewa taki mai tamini tupo to ai tigawa mete tai fa ha tuleru lia hona ni aku unu mai tamini ke fala ka mai ya mo apo na ha o ni tamini ke mita ni mano ke taki mai te tupo to ai mo ha ke te tamini fala ka lia hona tupo to apo Hoka ke tapa piloremu tai lulu apo o lavenga mari ako mai mo ewa ko ya hona ko ni saasiko ya hona ko ni ko hiva tangi noa ya hona alwa ke tai mini oh ya wa mai Tonga side school ke lavenga mari tu poto Tonga hai tu salote tu high school Tonga Olive kita bedo tak memang tak mini ni mana macam Australia alwa ke benya holding kata tahu ini pada api kalau kau kalau sekolah nak fikir tu kau lele kau ai ko lele takai lahi taha ni ke fa na wiki au pito lele takai wa na nau mai do pe takai taha na lahi au pito ka ko te takai wa ko te a wa o si ke mana wa mo ivi i na lele ko ni ko fa tong ai dah tu yo lu mai kau lele ko na lele ko foto ka doi sekolah au te atau ko ta muni ke fa na ko pine iki junior kita balungau honi amalo poki mala tadi be motor pa uri mo pa ka mama apa mo lo mai te mo pihia motor te to mo yang ketua yang mo te Teufaiva mo penge ku parking Sedang be me hala variasi da pagi harta pa ha be me hala mau ting ku me hala ha ko ma pulika do parking do ya parking ha pe tu ko te
Kau ki moko ma ke heange ahoni i Teufaiva ki Haviriange i moko ange toto mai te ho sa ke ti whamapana kapau ku ke lava mai Panau koe naurere i he junior i he final koe te waungeau Panau koe pine si anoa hui tonga hai Luciane manumu ata kui lau Salome Akolo hahake ko baby Pita kun salote Lu isa fotu hihifo Lesi eritai tupou hai Erika Anthony Apo Elisi afu tupou hai Mere folau akau ola kun salote Ko rintari la lokotui la kolotoloto wesiriana Wikelotu mate alona ewa Ko just diri sinpata mamaloa Fresh loto ahea ria hona Meriame nai toko ria hona Salote mafi tupou hai Dari ofa kolopeaua mamaloa Kureisa mafireo hihifo Si maima musie hahake Ko siulolo te ekiu ewa Hehenga lamelangi tonga hai Mere tukuafu tailulu Ko mere siu tupou toa Fane vairea mo ngā orive Maria hehea soka i takui lau Ko moui tuiono Mei tailulu Tehe kia kesa ia afu Akolotoloto we siriana Toko ua ono ia Ua fitu e micheti ua ono junior Te mei amalisi pehe bene toko lahi Tau tatu fitu ke hongo ki kalasi ki Ko toko lahi taha ia Tehe ke tau whanau tangata Padonga istoken beta haulere ko ni. Lere beheni sta e wa sausi. Wikelotu Matealona. Kau ia kau lere ko ni. Laki takai ni o mitai walungeau. Ko ngo tonga hai na kuna osi imu anawa he taimini. Ia hehenga lamelangi. Mei tonga hai ia pe mo siono ahui. Ihona tua pe ku osi ofi atu ai ko Matealona na ku ia pe moia e foki ki tailulu ia foki mo e filemui ko ia mei tailulu o ku nau kau pe moia mo itu iono mei tailulu ofi pe moia i ua ki he taimini wa fe mai ko ni ai ko wikelotu ni damo mo ui o kuna osi hauna wa ki mo ai taimini ria hona na ke mo abeia I he taki he taimini Ko meriame nai toko Ake ulaki wa tolu Ria hona tailulu ewa Ko wikelotu pena fika tolu atu Ke taki he taimini ko fresh loto ahea Ua ki ai mei tailulu ko mere tukuafu Ya ko wikelotu Matealona pena ihona utua Mei ewa Aiko ulaki wa tolu pe ia ewa e taha ko siulolo te kiu Takui lau na wasi Ia pe mo takui lau ai Ko Luciane manumua unu atu moia ki mua Ko foi toko ono na i mua Nau whetau ta au mea te taimini Kei taki pe taimini takui lau Unu haka takui lau ia taki he taimini Ia hona ewa Au ki holo mai ewa e taha ko tupou toa na ku una tuia ki mua Wikelotu ana blere Kako wikelotu na ku fika ua te taimini ko nau haon ke te pi Kei taki pe mua ria hona Afe mai wonga ni mana taimini ki ria hona pe Koko mai au wikelotu taimini Loto ahea ria hona Wikelotu Matealona mei ewa Afe mai ki hanga tonu e taimini Hau ki hanga tonu O si mui mai takuilau ka taki Takuilau na kui mua pe taimini Mama manumua hau Falaka mai taimini a wikelotu ya Falaka mai taimini a wikelotu Hau koe te pie taimini O si mawahe mai taimini ki mua O hea sokai Koe ana fikaua mai mei takuilau E koe ni ko fika tolu eni ko Feslo to ahea Mei ria hona Fika tolu ya Hai koe koula siliva poni se ia Tava hapilorevu lia hona side school tailulu Lue whakaua ke tupotoa Tava suritapu la menga marie Monga orive tailulu Eua Mamaloa Kahake
kun salo teni walo ke to me beto o hi fo ia mo hahake Hihi fo mo hahake una fausi mai. Koe ua ia ko la ko ia o ke lotu. Ko ia. Ko fo sa su ke mu mai e wa ko ko la ne fi ha ke lotu. Ua ni Ko ke lotu pe ko mau ko ua. Ua ni. Kau koe pe foke ngahi veni e taha u kei whainolo pe kei toe mai moi, Ko ia. Whakata tole tai mini ke whanau whiwhine loto intermediate. Una to la hei foki la ko foki na ke na hiti. Intermediate loto. Okay, lo seri o tulau e ua ko tokilupe fie ria hona ko inita loti la venga marie ko wate lo se tontonu e ua meriamene hoa tu potoa petilisa tu pulotu tonga hai finau po umuri tu po hai Kathleen lalakai tu po hai ko fere unga mafi takuilau yantama atoa apo Joffrey fale ria hona mautu yono tailulu Sela na atu yono tailulu. Ofa tu tawake ewa. Ko lavenga monuma sima tu poutoa. Romei Perk up for all. Tonga kulaya tu pou Queen Charlotte. Doti kanongataa. Bonga Olive, Elizabeth te aupa. Queen Charlotte. Eleanor North, Queen Charlotte. Olive tukutua. Tonga hai. Ko Ameria manuha apai. Mei takuilau. Aia ko kinau toluia ihe whanau whiwhine loto ko e toko ua ia toko ua ko na ore ko ni ko whakai foki he hingoa ko ni o Eleanor North ko e star ia a Queen Charlotte i ngahi lere no ko ni toi kau mai pe ngahi lere loloa ai mita ko ni e valunge au Ko frafika foka na o talasese ilonga mai ufikani kwa ke ilonga mai ufikani Katake ka officials Hina ufuka tuku mai valunge au e taimini to e full starter to e fafoki mai Velo poko full starter poko te ke kakato lisi ia Kona vai ke konferensi ka tama Kon tenau to e kamata fo obe Mita valunge au whainolo whanau whiwhine loto Nau tuku atu he taimini ulaki takai e ua Ai whainolo koe ni Hawhi mai te whakatonga hahake Te whaki e turiki au kia takui lau ia Hawhi mai ai Kei taki mai taimini ko up for all ia Unu hake ko ia o taki mai ai lere he taimini Hoka tu pohono tua ko tailulu Hoka tu ai e ua Pe foki ki he Queen Charlotte Na wafe mai taimini te walau hahake ko mita wange au ia Ke hau koe ki hanga tonu taimini Kei taki mai pe up for all Tailulu Queen Charlotte Ia pia mo tau whahau pulore vuai Pe foki ki ewa Na unu mai ni ke hau ke takai whakao si ieni Ewa na wabe au tene tori hake taimini whika whaafu mai ke mita te au ulaki Ko apo au ihe ulaki Ko yantama atoa Mautu iono na mei tailulu e whikaua Tūturi hake taimini pe mo ofa tu tawake mei ewa Whika tolu he taimini Ako ia Romai Perk kui muia tu pe ihe ununa tu boia Ki moa Kai pe foki Ki he pinimui koe na mei Queen Charlotte o kui hanau tu ape Kake ka koe taki he taimini Ununa he taimini a up for all ia Aratu Kei taki pe a up for all ulaki Ko yantama atoa up for all na noa
ko Romai Park o ku hoko atu pe ai he fika tolu ka ko fika wa i hona waha ko he mautu i hono mai tai lulu na wa fe mai tai mini wange au unu ate tai mini a Romai Park ki he fika wa ki mautu i hono takai mai tai mini mita wange au to kala ha ke tai mini osi pavahe au pito ki mo a yanta ma ato ya apo ope afe mai tai mini yang ato nu tai mini ato nu ke taki mai tai mini ato mai apo umai tai mini ki mita ko ya ni manoa osi pavahe au pito mai ato ya mai apo ken ko mai pe ni ko fala ka mai mo ya ke mai ke fikawa mai apo ai pe ula ke apo ke ha pe mo berke o fikawa apo pe mo ya to fika tolu mai leva ma utu iono mai tai lulu ya o mai ke fa tai lulu pe mo ni ko sela na atu iono tai lulu pe mo ya fika fa to hoko mai pe to nga ko ya o e gaurere hange pe ko na sfala wa te kamata la wa ko to ma te ke osi mo ewa o rive la venga mari tu potoa ta va pelo levu bon arrive Voy hablaba de fanau que fine loto ia ai intermediate tau hanga tu kiai i he tai mini Javelin, Tataki, Javelin and Open Girls. Javelin and Open Girls, kali dia toton ke kamata ai fe koia. tau una tu ko ni ko lava intermediate tau toi mai tau senior pe mai open ni i fanau fe fine e tau hoko tu ko i he tai mini albe ke fono au pito e grandstand e tamini be mo holo mai to lahi au pito nge ke lave ko ene na ki mo ko han to mai me ma fana me pina ke pong pe ka ko ha bli ko ni ke na ko fi e mo moko to ko lahi pito mo lo ai fana u na ko mai ha to mai ma fana ka ora ka ko kamata ke ma po mai nga he pe ko tamini aho ni hono to hawaki ahua abenge ahotolu tokari molimo melino ye fe au sport ono hiva mo fu kai ke ka polisi to la he de be ka polisi lo toni be ke ngai mata pa ko ma aki kai ko to be fonwa o mala ta be fokine ko ha me pon ka polisi ne afi no o sanga po ke fa hu fa hin ne na tu me te ma ko ka ke na wako fa ilo na go kia ko ke na wako ko no ke fia ko lau kai malo tatau pe te unga ko i kai ako ko e maukawa malo hi ka ke huma ki heni pe he ki he iftapaka i heni puke ka to ape puke tatau ka to ape o fahu ki to si en ai ko to valu pe ko ni ka ngari pe ko open ni o kuna u hoko mai na dol ko ni iyo ko open ni na hu mai na dol ko ni ai fana fe fine lalahi au pito ia i he mita valunge au komanante ke kau polisi poti kahiri ai kiskas ai o ia ku ai a Grace te mohenga me tonga hai ko Maria manha pai ta kuilau ko Luciane Vivili kun salote se ni fatongia taula me Maria e pui e ua ana bona si hona ko cosa sekolastika ve kite me kun salote ke fipani me ta kuilau kato kakala moala me tu pohai ko Fiona Hopok dia hona te bolau kau baka uta me apo o ko sta na apo o na ko lau kau baka uta ko na ko si kamata pelere ko si tuku mai ia ai toenga ko kau lere ki mui hoko te hona tua ko takuilau ai uai manha pai ai Maria manha pai ko kau ia kau file mui tu ki mua i lere takai lahi bei takuilau
ai ko manu hapa ia na me takui lau pe foki ki ke fipani ai pe me takui lau ko to ko ia takui lau kau pe monawa i he fafiki ko ia hele ko ni ka ku osi mawahe au pito ki moa lau kau waka utai o up for o pele mui ko ni ko si ai ne me tari kola i he ngai lere ko ia a ulaki ka ko ni o ku na o to lere mai ko ni au feta ta me pe grupo no wa ia me mui guai pe pe mo tong hai ai ko este mohenga me tong hai fika ua mai fika tolu mai ki heongo takui lau ke taki mai pe tai mini ko lau kau waka uta apo o tai fausi toi ta kai taha o si mawai au pito ki mua mita tolu a fena e kuna fili mui ko ia e lau kau waka uta ta koe na koe foi ua ki e tai mini lau kau waka uta me apo o mawai a me he ua tolu moe fa uke ua tolu moe fa uke ai Maria manha pai takui lau pe foki ki koe ste mohenga me tonga hai pe mo ke fipani pe me takui lau ai pe koe ua tolu fa ia ka koe ua ki o lau kau waka uta me apo o si mawai a ki mua na utakatai hake ni tawhakaha ke ni kei taki pe mua ki tai me tai mine lele ko ia lau kau asima Maria manha pai he tai mine fika ua tu kia lau kau waka uta na wo fio fe ti to lau ha ke mala e mita wangau ki holo ki tai me lele ko ia lau kau waka uta ka un ate tai mine ua manha pai na wa fe mai tai mine ko no kuturi ate tua o waka uta tai mine manha pai me takui lau a fe mai tai mine teu ni manoa ke taki mai pe waka uta apo o ki kaua mano tua ko manha pai me takui lau a fe mai ni ga ko hanga tonu tai mine ke taki mai pe o ka be vale tu manha pai tua ko ia o ka ko ni ko hiki mai lau kau waka uta ia o apo o hiki mai to ma wahe au pito ia mai ke to felame ame aia au mai ke mita ngo pulu au mai ke te pi tai mini lau kau waka uta apo tika wa tai mini manha pai turi ma te mohenga me tonga ai na o ke te pi tai mini o tu pe nei ke wa ki pe manha pai me pika ua pe ia takui lau ke fa mai dia hona ni au mai ke mita ni manoa ke ni manoa me ke ri hana ko fulu me ai ki la ben mali pe me yono no me ai ki kun salte awa ka ri hona ya ne no no tua wa ke mo la ben mali ko tonga tu ke tu mai ai ka fonga mo ni ko ni tu po hai ei tu po hai ya go kato kakala moala ya tu po hai ko ni fa o si mai ya kaurere ko lava ia o valungia o openia e te tau tatu ko kire vai fa na fine ai sinia fa na fine la lahi ia mita e valungia o ni ko toko ta haono kwasi e tau risi na o kau herere ko ni kwa ia salote masima me tau fa hau pilorevu pare si utonga me ewa ngalo fe ki valu me takui lau bere kanonga ta monga olive ko kestiola koka ria hona e sieri va no kun salote vai fo ulangi monga olive ana mafi tu bohai mele la tai moa kun salote Elizabeth ofa ria hona e pase pa vereika tai lulu au no fo vai tohi takui lau ana lau teau apo Berika tonga de vai tu po hai. Lavini afu eua mo Natasha hakau motu tonga hai. Koe toko tahao no ia koe no na ore he ni. Lere fa se ni ai fainolo valunga au fa na fine lalahi. Tonga to me tu fa ta be. Ta kui lau na tu fa ta be. Tonga hai na tu kataha kun salote ko ni na tu ko te dai mini ko grupo foki e ua ku le ko grupo na tu he stata te pi ko grupo ta na ki uno tu ki mua ta ko na ko na to ki te na to ki foki ka to ha na to lo fakata ha ya o ko ke to nge au
nau unu mai peke hongo reini ko ia loto ako nau ke take tai mini ko apfo o ia hoko tu pe hono tu au kiai a kunsa lote pe motu bo hai ika fa tu pe kiai ko takuilau iyo tu apa ko takuilau kiai a bonga oriveia na wafe afe mai tai mini to lau ha ke mita wang yau tai mini ke taki mai pe apfo o i hono tu a pe kiai ko ia a kunsa lote eua kunsa lote ua takuilau pe foki ki he o fafonga ko ia dei hapai na unu mai tai mini ki mua taki mai tai mini apfo o nai mua ko ana lau te au apfo o ko kunsa lote na kuna hofi atu pe mokina wai ko vaeno pe foki kia mere la tai moa o kunsa lote te unu mai pe ki mui nau tua o ki ai ko ia a tau fa hau pilo revu kake ka koe na koe totolo nai mua he tai mini ena o kuna o whanonga tu koe he tai mini kei taki pe mua ko apfo o ana lau te au mere la tai moa kunsa lote pe mo leseri vai no kunsa lote pe mo ia o kuna o hoko atu koe he uraki wa tolu ka kwa pe mo turi atu mei mui a bonga oriveia na wafi mai le tolau hake mala e mita wang au e taki mai te hele ku osi ofi mai tai minia a mere la tai moa ia mere la tai moa kunsa lote ofi mai ki a ana lau te au apo asa mai ko ha ga tono tai mini taki mai te lau te au apo ke mua mai ko ia mua turi mai ma tua a mere la tai moa ka ku ngari pe ka te aha pelave na ofi mai ha vai wa ni unu mai pe wa mai yo te di tai mini uraki mai pe tai mini ko apo ko ana lau te au hoko mai pe ona tua tai mini ko vai no ya kata ko vai no o kuua mai ya ko ni ko te tolu mai ko la mere la tai moa ia pe kunsa lo te lo wa pe la ko tolu e fa mai a dia hona tai lulu ta va su tapu oye ta fa pilore ya de mo bonga olive ai o bonga olive o bonga olive na ua ko ia tong hai takuilau tu po hai te toki tau fa hau pilore bueno toki wa ke koe fala ka mai pe mo tu po toa a eua kada eua te tonga hai ko Moimoi atu ko tonga hai ko ia ko hakau motu ia ka vai whanau whiwhine ia te tau hoka turewa ki whanau tangata ka mata mei whanau tangata iki au pito Mitchet Takaiua mita valungiau whanau tangata iki au pito ko e whainolo ko niu kia e toko tolu taha toko lahi e ko mea ko toko lahi e toko tolu taha kau mo e lairo e ua mo sto keneta e ko sumo tua be lere heni a e ki pia vare vai Nikolo tonga hai e te loma tavarea tu pou hai viriami kai foto tau whahau pilorevu masalu vairea mo ngā orive se misi luau toloa toni soane tu pou hai vei mau fetu eua krismasi taulua ahake tu i tofa ahau wesidiana loto te wila manu hapai takuilau seori tu ivai mamaloa soape hungalu tonga hai se siwa te aki toloa rotni tolu tau eua vai ngaloti lawenga mari e fua hau fonua tonga side school Israeli tu Teufaiva ni ahona seori tatafu tonga side school
me tali pahulu afo Alfred Frisnu atere George Lomu tu Botoa Sami Leao Wesina la loto pea pefoki kia Simana Kaufusi atere Wisone tu hahake Sione Warren Mamaloa o kalolo fukita takuilau Daniel Kaho afo Manu matfonua pentan tu Botoa Siosiwa matalave hihifo Apolos Toimana Liahona Hibote afu hihifo Toko lahi au pito Apo wena imua Tolo ana guna uturi at mo tao ke fikawa Na unu na te tamiki va me ngere fa na wiki tangata he lere ko fa na pipide Bueno no si afe mana tolo to kala ha ke tamine mi wange au Ko to fa ko ni mua ko tolo e ua apo e mo e tubo to a Oia koia ni unau unu mana tolu ko ni hetai mini Masih ena ko George Lomu ni me tubo to a ni ku mua ko ni Taki mai koia he kaurere ko ni apo Iai Kono kuno ni mai tai mina tolo ia siwa te aki ona te ke fikawa tai mini Sila tolo tu pe kiai tolo ai taha Kako kena tol ka to ia na ule ko na se bisi lu au e be me tolo ko na uka wala ka ke moia awake take dai mina tolo ia etiaki me tolo au take dai ni u pa me pe turi to ha ke iono tua ko taulua tu boto au wa dai mini Now, afe mai tai mini ke ofe atu kumita uang au tai mini ke taki mai pe tai mini toloa ete aki ku bauto ana ku ofi atu pe ai George Lomu I fika ua he tai mini to toloa ta fika tolo vave tapiri hake ta faki e ki tramo kona si ka ha kona me takula uia ko takula wana ku unu ta faki anu hapai Pai fika ua he tai mini ke taki mai pe Lomu ete aki hiki mata mimi jaki ya hiki mata mimi mtakulau na hiki mai moya hau mai ke bisa laki pe toloa ua tu ko takulau ya te tolu pe toloa udah kapo ala kofa Botoa apo side school atere Ongaurive Takoila ono ko Tonga hai Ongaurive Liahona Tonga hai tu Botoa Liahona eua Ongaurive hihifo side school ya tolna yo ke to ko ko na ke ha o ta mini tonga side school en ko mai ko ni to bo high school en mita hivano me ta ta wen me ko e fa na we fine ko na wa we ta ko to ka to ila ma we nga we ka ko school be ke ka sport ko ya fa ponwa national na kokon gato ki fan la vai fanau tangata hiki au ito ia tau hoko mai ke fanau tangata hiki aia ko junior ia ko junior au kuto tolong fu mau ia Iai pane alofi mamaloa una loto le ao apo o Freti Vairea monga orive alo ofari moni Wesidana loto Flaukovi halalupe ngamarie Loresio ahafta kuilau sione niu tupuivaha tupohai manuata hihifo konua mana fulivai hihifo Patelisio faremaka takuilau sione hopoi tailulu tupo ahau Wesidana loto tutavake Jordan Mamaloa Kristiane Siau Toloa Rafael Halatau tupohai Paloma Pulu apo o Isaya Finau atere Paya Heimoana Eua Siosifa Tohi Tongahai Mavai Lua Liahona Loata Tupou Lavega Maria Samuel Masi
toloa ko sione nisa hahake sione manakofua tailulu ko vikareti Erika takuilau ko Merino tafuna ria hona etiwoni inia eua mulinu utu ineau atere manure meki afo'ou siuta mo'unga tonga hai sao siwa eno hahake mo aisea takai mo'unga orive to toluaia ona utowe ni ei ya we kai fa tu toko rahi au pito kau rere ko ni ako ha ko hihi fo na ko si unu mai tai mini ki he taki he tai mini kalau ko na mai hi fo ga ya manwata i fo i hono tu ape ku muy atu ai ko takuilau pe pare baka e ua mo toloa ko foi ua ki wa dolfai he tai mini afe mai tai mini ki hau ko nga tonu ki he takai whakausi he tai mini se au mai toloa fika tolu mai ka uraki mai he tai mini takitaki mai peia Tonga tama ko na mai tupo hai na mua tupu iwaha ona unu atu pe muria hona ki hono tua ko mawai lua whalaka te tai mini ria hona ka ko tupo hai ko ni tupu iwaha te unu atu mo tolo ai a whalaka atu mo i tai mini se au mai toloa ko Samuel Amasi ko uraki e tai mini ria hona pea mo toloa pea mo tupo hai a fo o na ki ono tua tu pe unu atu pe mo takuilau ki ai nau afe mai ni e tolau ha ke mala e bitawangi au hage uki holo le ko ria hona unu ha ke tai mini toloa ia pola ka ma toloa e bitawangi au afe mai ko ke ha ko ni ki he ya ni manoa vave a buka mo turi mai me mui Iwa na utua na to apo ka be ko kita kulau ato ba gon ki hana tonu ke taki me be toloa o ma buka takulau asma takulau e sikawa toloa ka ko takulau no manga mai no tua manga mai takulau hau man de te bitang fulu au te ki takulau toloa dia hona tolo dai lulu eua Jadi kalau ko na may takulau ko vikaretia mari e mo ni le ko na takulau no wa ko ko ke de bi e hake hifo atere tonghai tupohai hifo ne taha orive apo Oia sasi ko e foilere ia vikareti Erika takulau be tari ko ulaia lere maria e musiko ia he afa ko he wange au i mo apokia ria hona mo tolo afe ko ia he tiano no pala ka matolo o vi ke mita ha fulu ha ko me muia mita taha pala ka takulau Hoko te tabini ke tau whanau tangata loto-loto Whanau tangata loto-loto ni tau iai he tabini ko toko waono ni kulere he ni Ko malo ni langi mo ngā orive Iai hingano mo unga takuilau lo peti le renoa ria hona Sione vea matahau apo ou Paula waka la vega maari malakai manu tau whaau pilorevu Christian Perenato tongahai Ko Ram Ari apo ou Iriam pao tupou hai David hangana atere O peti ahoak takuilau ko ai tawanga au samu toloa e hoko ata be kaurere i toko wao no ko ia ai whanau tangata loto ia ai intermediate nau tuku ata taimine ulaki takai enu nau whanonga he taimine o si vave apute asi ko ia toloa ia i tua toloa
ugai a whareula whanua toloa, koe star ia toloa. Iona ta whaki pe ugai ai koristonga ai, ko David Hangana, me he koristonga. E whoki ki hona tua pe, ukuto e iai mo koristonga e taha, ka ko Tailulu, kau mo Tailulu e una tu koe ki mua he taimini, ka Henry tu iono, ake una wafe mai koe ki hanga tonu e taimini. Whakalaka mai pia mo e lele mai tau whahau pilo revu i hana o tua he taimini ta whaaki, tu pou hai. Whakalaka mai taimini mo ria hona ria hona, o si unu mai moia ko lele noa, lopeto tu lele noa ria hona ko nau taki he taimini. Vame aku tepe turi atu hana o tua nau tolu ia, whareula whanua na mei toa o whika ua atu he taimini. Kau kei taki pe i mua ria hona ia, Pihena ulele ko ia i taimini ko tautuu, lele noa. Ria hona i mua, lele noa. I mua pe ana tua ko whanua, mei toloa. Ko ulaki ua e taimini, ko tika tolu, ko tailulu ia, ko Supermani. Kalaka ke taimini ia whanua, mei toloa taimini. Kalaka ke na wafu mai ko ia, tukarau hake, mita wangi au. O si kalaka mai mamao mai e taimini. Ape mai ia ki hau, ki hanga tolu e taimini. Vame aku tepe mai turi mai Supermani ya mei tailu kataki iyo hao te hanga tolu mai taimini o si mavahe au kita mai lere mai ya koe tolo ahe taimini hao te tepi taimini manua mei tolo a walaka mai taimini tailulu ia ko Henry Tuyono hao mai mo Tuyono ko tepi ya mai taimini pia mo lere noa mei ria hona Koe whika tolu ia. Laki ua tolu ia. Ta koe lau a tere e ua. Toloa. Te kotoa. E ua ria hona. Tailulu. Na wahau. Ulelegu. Ako mo Tonga High School. Tonga High School. Kei tape me toka taha me mui. Toko wana e ospeta kai ulaki una top la lai pe mahau te hensi. Mai papare usi ospeta kai ulaki. Nako patonga e kulau ai te onga koe kuristo mai a hau. Nai lau si tu o mai. Nako to tu la ione aspe. Koia. Tau una te tole taimini ko e tau openien. Ai mita ko e walunge au. Ai ko e openi te nau mei lele whakataha pe me national lo. Tau ko ki maro na ki holomu e national lo ka ke nau toi lele. Ka koe tepe foi whainolo koe ia ua koe ni koe aupeni pe moe sini a tangata pe lava te mita walunge au tau teu lewa me iai ki he mita e uange au whainolo koe mita uange au koe ia oku hoko mai osi koe ni a walunge au tuke hange a toki huu mai e ngai polkalama whak me tari ia ai ki lere i pen ose ni pe e uange au ko tui mahana ose uange au pahuha ki fok me tari ai te to koko ki he tolo ai ko he tolo tolunge au mo he tolo whaange au ai ko ia pe ose puka he tolo ko ia pe a lere foka motu lewa hiti tako ni lava ia aho ia pe ko e hafe pe e tolu taima Teufaiva ko tau tukui ko ko hafe taima au taime pepa, hafe tolu taime pepa. Nga foku o stohi ia he pepa, ko hafe tolu. Ke malu be ahoni, ko don fai foke te tolu sika ai whanau he fine lalahi. Junior girls. Ai ko e hop seven chamba in the middle boys. Junior girls high jump, tataki lawe kalui ni arawa te hau marai. High jump junior girls. Tolo discussi.
Terus ke tupo tolongin lolo abito mai tai aonga ko ia kitu me mita wa tolu kai to bitu I pailonga ko pege ha ki loto tau hoka tata mini ke valungiau ai openi pe guai pe mo national ai guai mo national ai gure ai ka koe openi e ni ukiai a pufu fituafe toloa ko vriami polivati toloa Francis Nime Riahona Charles Finau la venga Marie Palakiko Fisifau a toloa vriami Noa Taufa Hapilorevu Samuel Taufa Atere Freilin Laui Tonghai ko Adrian Tuifua la venga Marie Fusi Manuhapai Atere Demo Clement Bayang Riahona ko kau tama atere ni unau hau ko ni ya fusi manu hapai ko fusi manu hapai fo na ni mau nau ni mafe ande afi ako nu tele pehen ko ni kau tu ko ta mini mau ala te ulaki takai ni ki vave au pito to ile ko ni ki kamata humo masi nesnoro Kako nang te vilo tu pe nau te le fakataha pe tai mini imua pe ko ngotama atere ia ko am fusman hapai pe mo Samuel Taufa pe foki ki toloa pe amo la venga mari ai ko ai Adrian Tuifua pe mo Salfinau na wa fa mai tai mini to lau ha ke ko mala e o si taki mai mua ai national ia ko ai ngata ko pasafisi na urere Mave. Vanga pe vakai. Ako ni una wafe mai ko ka tonu na mini. Manu hapa ia na ku osi na ta omi mai pe na wa ia de national he ula ke ta mini. Manu hapa i. Ko na ku unu mai pe na tu ape ko toloa ko fisfau. Kala ki ko fisfau mai toloa. Afa te ta mini pe fo ke fusi manu hapa i. O ku ka pe fo ka fusi manu hapa i he national. Ka ku ke lere pe I atere. O hiko yako ko I atere. Okay. Fusi manu hapai iono tu ape ukiai falakiko fisifau ko toho mari eni o tamba ko ni ihena afe bai ko ia I tounga au he tai mini halu hanga tonu I te whakawha ke taki pe manu hapai falaka ka fisifau toloa ka watu ke tokarau ha ke malae mitawang au koena ku te falaka ka manu hapai koena te na fetao ta omi mari au pito pe na lere he kuna fe pore ipe Afe mai tai ni manoa kala ka mai fisifau ya nga tele tai mini manu hapai na no tuape uifagi pakaki alupo na hanga tele mai tai mini no tamahe mai tai mini fisifau ia mai toloa tamahe au kita mai fisifau mai toloa waktu mai tepi pakaki ko fisifau to kiwa mai tai mini ko manu hapai fusi manu hapai So tika tolu mai pe tai mini ko lempo rivati pe mei toloa I pe moia. Riahona Tonga National Tonghai Mita ni manoa Ki ako wewa Lere mari abito ini. Kaya ko osia fe ako ya Kristo ko mo ko si Tonga. O national ne malu hake national. Kako sinian. Sinian o tau ia he tai mini ki toko watolu kau sinia. Ia Samuel Aukovi mei atere ko pea wasa mo ngaurive sekto fale renga mei atere ko tai siwa mi apo Thomas kau fononga mei atere David Alatini mei tu hai Samuel Lerenoa takuilau ko Supermani lupe uvea tai lulu Anthony Siare apo ala tutu ya ma tu hai ko Teufaiva Tonga Riahona paya finau ewa Kasimila Vaihu apo le maya ka kau fa atu ila Maria
siwa toki toloa laka litova takuilau wakauta lia hona son polo loa tonghai peofaki kava polau tailulu sione tau felungaki toloa tapua ki yohane tonghai na pore palu eua pe momose se agoteu tau fahau pilo revu to ki vave ape moe lere koni ena unu tu ya ki he mita eto au he mini ka tonga hake ko malae vave apito no taki ko ya imua oerere ia tau fahau pilo revu ona ko si motu mano atu ya imua e tai mina wafa fe mai ko he tau mano ma ki ko takai ua lia hona na ku ofe tu pe moia imua pe bria mi makauta kamata tukutuku mai tai mine lere ki moi e takuilau na wafa fe mai ha ko ki hanga tonu e tai mini kala ka mai tai mine atere kala ka mai atere ya kala ki mai tai mine atere apo toloa ni una imu aka to he tai mini sak matai lulu bagi fa fe ki pe ki ai pe mo toloa ununa te tai mini ki moa wa mo apo ko ngo toloa ko ye ua ko na ui ai tai mini ko siwa toki pe foki ki tupo hai ko mau takui ko tailulu na ko ofia ke pe moia moa lupe uvea mai tailulu ko na fika wa ke mo afo pe hono tafaki pe ko Anthony Siare afo moia asa ko i grupu taki e tai mini ko ngo toloa e ua waktu baca ini kau tolong tadi. Kalau kau baca ini apa ya? Anthony Siare me apa? Apa baca ini semua? Kau kau jangan tolong baik. Tolong anak kalau kau tolong. Kalau kau tidak mau tolong tadi ini, kau. Oh, tadi ni nama apa? Kewa. Kau baca ini jadi. Waktu baca ini tolong ia tahu selugaki. Ua baik ko apa? Ya, itu Siare pe amo lupe uvea nei tailulu. O hake toloa, takuilau, eua, apo liahona. Atere ni wa hake. Apo tailulu, liahona. Tama hau piloleu. Tonga hai, atere. Lere maga bito ia lau te siko e takai ulaki ka kada wanga me ko ka tahena do lere mita wanga o siko ba hoko giai. Hoia. Taki mave au bito ulaki fange au he lere ko ni. Final mita wanga o mo stariu la vanera ki feito bo ni kamaka. O sen peta hoko ke mita wanga au. Ai ko lau e vave pe mo ho ni sa si wanga au. Bea he tolo bea lere fuka ko ngai lere pe ku fa hoko ko he ani tuka he ngai fe au hiau fa hoko lo to malai ako tu pe to fra ngo mai pe hatai mi e hu ai fok metali e va o ngai lere ko ni o si va ni me ho fu ko ta ta ke da polo kalama e kamata mi te wonge au I ho fu ko ya aki to me pe mi te hiwa da mini mal pe a Teufaiva to da haine ka lere pata ki to aki ambulance te ave be hoko waka ai ko ke ave ki fara mahaki Venga mai e tau kai nga me kau I he mamata skote a honi. Would like to ask our spectators on the grandstand towards the northern axis, if you could kindly move, make space, so that the rest of the spectators still making their way to Teufaiva can join us.
Kaya ko malo to yang ahi fatonton mo kaya ahi ngo ko to fine you know fatonton mo ya ahi ngo ko ya ko to be ku me abe ho eki ai to ta halere ko ya aga ahi ngo ko mai po ni ko kalama ko to o wan le mai me ai ta ko malo te nai to ko ni ke ho ka be ko ki ai to lo discuss ko ya ai intermediate boss atau mai mita wanima takui lau ia sika e whanau e pine tonga hai en te ke tolo ne sika albe kita mamalo yang e habiri Teufaiva matala ka ke ngai timi ko ia mitai wangeu atere mo tolo tuna la ka pata hi ko aba pa ke ngai ako daltari e tolo sika e taine dong hai ka fala ka ke ngotim ko ia dere mai tamini tolo Pavo hua ke mita wanoa na o mai poke vangi I kai te loloa ke mita wanima tolnima fanima mo nima be mo e discussi mita vangi pakato ke lau Kaya sa dari ko kita magya ada be formalo ikaw sponsor real Tonga panga be hiva kita msia ko betahin ako may mama kita matapuni pe panga e fitu hiva may hapai kakaila lahi tiao hiva may mama o tiao fa hiva may hapai Pata uma finance que ao firmar o bem hapai na bem mandu be me maloi ko lo fa Tonga be lele ko ko lo a nga mo mahinga poki Beva malo ko ia ki Pacific Forum Line. Na autoron ma ko ia o mai ko ta ga o ta be nga fetu be mama ni Pacific Forum Line na autoron ni ko e. Da da be ave va ta hai be ave va bona. Ko na autoron ni autoron ni ko e. Health promotion fanau hino ai vai mo ilere suka pe uma be. Bebe ko ki Iam Jones ka fa nga ko be ke firma na ko lo langa te ma o mo na per ko ko ya I ko lo wa be ko ma per ko ko inu ko alfa bebe ko ki fa ma lo be ko ke with the front be do ke fa ko be ko be ke no fai lava le be hanga I ko ki fa wa ke me to ko ni o wa kamata me na on tray Bakai na wangi seafood ko ya. Beka ba dito alwagi ko main ko sa pai nga be. Waterfront restaurant. Como lo be foki nga modolo. Hangi ka ba dito firma kare. Lebu kare ko melete. Ila lo be muy fata mo Coca-Cola. Ke ma wa kare ko to ato bito ya. Bukai ini ke fang mari tapi ni mereka mata minta uang ya ke dah fang mari ke alfa yang tahu motor fokus ya seperti tahun ni ke lau mari seperti ke Fia ke Mooni Moimoi maapo grandstand ya honi bebe ke ngai apa ko time ni apa fokus ya pakai Teufaiva Tabaki Fakaha ke help seven jam a senior boss
koe tolo diskasi. Koe salah te tolongi ene sika. Lo abidoni me mita ia ua wha. Koe whawofua pe fogen mei olunga e wakai koe ia. Mita ua noa. Ai discuss koe a po. Ai koe e sika kita waki Tonga hahake. Pea koe discussi kita waki toke lau hahake. E wo before ke ngai abako. Kosko to boweni. Mo me mai kona tolo nu. Na whakai koe he mini. Kare moa pe koe kare pulu. Ngahi aha beheni. Melanjan curry. Ilano be grandstanding. Fata hai be mo Coca-Cola Powerade. Mo Coca-Cola no sugar. Pepe foke Sprite no sugar. Ma moia. Mia toko ni he ngota whako ia i huma ko ia me hala mau kiskisi. Kose tu unga kapaka ko ia ki mua. O kumawa ia e o ngai teni tiko ebe ko ia ngai stall. Me toko ni ke te hanga ma o toki tunu be hiko mawhana. Ke po hawat be po ke ngā wako e kau polisi. Kau na utaki e kau tai mau. Tō tahe nu taki po me funga Stacey me he grandstand e taimini. Ko e merino e ke konga taha ko ia kawenga o e weekendi. Fo ke ahani ki ta ospeke hawhai tolu. Aho ensek day fo keni a malolo whamanatu e kau sotia ko ia mei tongani. A mai pasiki nusil mo Australia ne tō tau. Li tau lahi ko i karibori tahi wa tāwha ki tahi wa tāwalu. Kau adoai me me tau hunu wā me ngai tau hoko mai. Kau mai ki tahi merino. Nau kau katoa no katonga i o ensek day i ahoni. Koe tua tai mini ko ngari mau mai tau teu mai me mita wangi au. Totonu pe ke mau mai mita wangi au he tai mini. Ko i kono tai mien. Te pakai ati ke timini ai Kristonga. Taimi ko nau situ o mai ai. Mi here ka aro ki olunga whankilai o ne iki o aluhaka benga ngai leon la lahi. Ko mita e wangau e taimini, ko mita wangau te lere katoa pe ai ngahi kalasi hono kotoa ai. Ke lere kotoa pe ngahi kalasi lere mita e wangau kato whainolo i au tau una ta korukai e taimini. Kami no Maria e grandstand e taimini. Ko tape fasa abia ko mai ki pega ko to boia. Ilo ka pega ko boia. Ai fanati ko na tonga hai ko asko na lan koula lan maroon. Ke Maria nge ai ngah tiau ko nyu tau hoko atu ki ai be mahino pe eto te au hiange ai ngah tiau ko nyu tau hoko atu ki ai ko ngah final be ai final be nyu to pe hitia ko le fuka motu ko anai ko hiti pe ko tonga o ku final ka to be ya.
Tage ko tunga tau ia he tai mini. Mai he mala Teufaiva sport hono himango fulma fa. Ahoni ahono tolu enu tau ia he tai mini. Ko mari ange ta ko be tau fa to nga ibe ku to ko peli do ange le ko ye sporti i nga hi ta fa ki ko to be no to nga i. Ko ki to la ma ke he ange ahoni ya. Oi foko ni tau ko nga a malolo foko nia ya ku te fanga mari ange ai lava mai ko ka mamata spoti ko tu ko tai mini osi ko tu ya tai mini ko ma opo no foi a grandstania osi fono pongpongi a pe grandstania Mitawang awen ko si Tukwatu e kau fe auhi ke mitawang au. Aya koe tiko ya koe no be fogeni kau ya tai mini. O Nigeria Latu mei eua periwa ko tau lulu tapai ta sini tonga taisu ko manatu hafoka Salote ofa Latu hihifo o ave area pai ia hona pe mo Cecilia kava fiafi takuilau aia koe na tolu e final ko ni bitawang yau o ahoni pe koe taimi le taha ko ia me he ngahi hiti ko manatu hafoka me Salote ko taimi le taha ia me he ngahi hiti ka kai ke fu mama o ia me ta pai ta satini o Tonga Side School ya be foki kia ofa Latu o hihi fo ai ko na taimi e tolu na le taha ko ia me he nau hiti o manatu hafoka me Salote o tapai ta satini me Side School pe mo ofa Latu me hihi fo ako to pure anga hihi fo e Maria pito na to e ta omi mai ko i he final ko ni Kawai te kita pakai ko foi me stata. Kawai to ngai mai he ka u track offices ke na ki I tango tu bilang la ka u le ka tau sio ke kamata oh ya age ke kamata ka ta pakai ni na wilalo ka. Ko tonu foki ke na wo ko ke te me na tango tu bilalo to ki uia tu pe ke na tu mai ke na hu ki loto o ke lele. Tolo sika eua uka ke padaunga e tolo koia me mita wafa ni ka do fua be afo o me tamata ta e tolo discus Tegi mahino maha aho fuak hataimi fuak medali he honi. Ako tuve mahalo ko e uang au ki he tolo alingali na toki fuak yang medali poko osi he tolo betok fuak yang medali betok fuak osi leva ai lele fuka. Ako pau bege fai ki fuak medali he honi ai even ina final anafi final he ahoni. Tu bege a ko ki ai ko mau mari ki ai ki he pai ko ia ahono foki o ngahi medali ka ko tau stata me he tuli ki fa tolau ha ke ko malai mi tau nga uia o ku mau mai me ai o se mau te pi me hen Ilonga be to lahi ko ia e whanau me hai ape ako. Na wa be tai mine tonga hai a tere apo o. Wa be pe event o ngiau na ka hopat ka muto.
Teu ai ki he tau whainolo wangi au. Nau osi i he stata he taimini. Teu ke tuku mai. Nau osi he nau stata he taimini, teu ke nau tuku mai. He koe nau lawe ki ai koe ngahi ngoa ena valu o e whainolo. Apo o mo tonga hai he tawhaki kou na ki longo a mai. Tawhaki whakatonga. Lau kau cheerleaders. Te unga clownia i tokotolo koe mei tonga hai. As mai me koris kun sanglo te. Hange ha ken ni. Kau kamata. Koe ni tuku mai taimini whainolo koe ni. Wawe pita asi koe leta manatu hafoka. Manatu hafoka me koris kun sanglo te. Hino tawhaki te kou whalatu. I tomui mai lele mai kakosi. Wawe mai lele mai ewa. Naitu ia latu mai ewa. I reni koe lota kuto. Kako ni ko kun sanglo te na manatu hafoka kakosi. I mua mai lele taimini. I reni koe tua kuto. Koe te mo ewa. Ewa i tua ko mele nau. Kako ni nai ko hafoka. Na wao mai taimini ke mita o fuau ke te pi. Kun sanglo te sai skulu hahake. Fia koe agi i tani mei hifo. Polonise. Hifo kata hifo. Hifo. Polonise mei hifo. Ko anga pe foke nei nau foi tu ko ana fi anga nau lawe kai nau taimile rei taha. Koia. Ko mana tu hafoka pe na taimile rei taha ko me kun salo te. Te hoko pe kia ta pai ta satini, te hoko kia o falatu. I na ulaki wa tolu. Ko na tolu pe no te ulaki wa tolu pe i he final e ahoni. Koia. Lawa ia e whanau whewhine i ki au pito Mitchet. Te tau hoka tulewa ki he junior, whanau whewhine ai pe. Ai koe junior, whainolo koe junior, o kia ia moutu i ono ai, tai lulu, whatai kau fusi lia hona, tupou hikila tonga hai, wikelotu matialona eua, so whai a muri ap fo'ou, wahine fungawaka tonga hai, anita hufanga tonga hai, pia mo resia di tai, tupou hai. Full start. Ai koe nau lere ia, koe taimi lere itaha koe nau ngahi hiti, ko wahine fungawaka tonga hai. Wahine fumawaka tonga hai ko taimile rei taha ia. Hoko ki ai tupou hikila ai pe tonga hai. Kataki patai kau fusi o lia hona. Pea mo tupou hikila tonga hai i he ua ai mo tolu e taimile rei taha ai kau tano ki ai. Kau kai kena fuwa mama o na taimi anaua. Koe taimi ko ia wahine fumawaka o kuki i mama o ne taimi ana. Ko whanai ke toko tolu ena unu whainolo mei tonga hai. Koia. Koe nau tuku mai taimini o si manga mai tua hufanga. Anita hufanga be tonga hai. Te foki kia wahine fungawaka ai pena tonga hai. Fungawaka na tonga hai. I leto pe ia na wau kia te mo hikila tonga hai ai pe. Na wape mai koe hau koe nganga telu taimini. Te taki na pe kau tonga hai taimini. Hau mai ke ngai ua mai. Ko fiki ko fungawaka ena. O kalaka mai taimini o ulaki. Hau e ke te taimini. Fungawaka tonga hai te ua pea hikila me tonga hai. Te toki tolu rewa a Matealona mei ewa. Tonga hai nima lia hona ono mai. A te bohai afo o pe tai lulu. Lere bave au pito. Bave. I longa pe taimile rei a wahine fungawaka. O kei toi mawahe mai pia. I he nau lere koe ni whainolo. O la vai e whanau whiwhine i iki. O ka te ke whanau whiwhine loto. Ia ia lo sena wharewai e ua ko taina kata kunsalote lo stika wheke tonga hai. Pere unga mafita kuilau ere noa nof kunsalote. Florence Akalo kunsalote. Ruvenia mahe tonga hai. Ia mo oto lata mafi tailulu. Lere maria pito nia sas. Taimi lere itaha ko ia i hengahi lere ko ni. Ko ere noa nof. Mei kunsalote.
Nei ki makehe taimi aere noa. Ki mawahe anga ene asi koe ngai taimi. Hoko ake ki ai ko lostika feke me tonga hai. Ego e taimi lere taha whika ua aia. Wā fit puka ua. Oia. Ako e lere koe ni e toki mahino pe I hena wa umai koe ke te pi. Final mita e ua miau. Tei teu, na ostu kona wai tu anga. Hina mai. Tuku mai tai mine na urere, vave apito no langa I bai tu a reini koe tu a e hakalo. Konen hakalo pe juntalo pe yero tafasi pe ko ere no a no. Ko no fe na ko sala ka bai tai mine ere no ia. Sala ka bai ere no tai mine wafe mai ko hanga tonu. O si mo mai tai mine ere no a hakalo pe no tafasi pe foki ia feke. Feke na singawa mai tai mine. Bawahe mai tai mine a mai ke tai mine wa no a. Hofu au ko te pi ere no a lostika e amo hakalo. Kunsalo te tonga hai, kunsalo te tonga hai hona. Takuila o kamere mori pea tai lulu. Vave au pito pea moto e Luis Ross di Prescoti ai Farming Middle School Ahake, Farming Middle School Ahake. Kage ko tu mai tau ia he tai mini tau wa mai ki he tau final ko ni o e te au ai intermediate. O sia te intermediate tau hoko mai tai mini ki he openi eni ko e fefine lere me ai a baria pa seka ta kuilau ia I mo sawa pangauri a hona hola tau waka ko totonu ia hola tau waka tena ta hola tau kafa Tau waka e whanondon wha Moimoi mai. Pege hola tau waka tonga hai, sawa kau waka tonga hai, kato kakala moala tu pou hai, mere a kolo takuilau, ana ponasi dia hona, Lucia mafua kunsalote. E ku kehepe tau waka, kehepe kau waka, Wea kau waka tonga hai, tako diko tau waka pe. Anata tau kafa nef. Pege. Ko toi fatonton fa mui taha mai ko fa more pe ke family no tau riri o hingoa ki mui ko ni ta ko ia ni ku asi mai ko tai mini o na tau tala no ko jai ya ko mai ha ko hanga tau tai mini tonga hai na ku na ha ko ya apa ko mai ha wan tin sala ko nai lo to hoa ka bu na le ba ko ni o si ma vai au puta mai ki mo a tonga hai ya o mai tai mini ke te pi Kunsalo te tai lulu, kunsalo te riahona, e ua riahona. Tawa au pilo levu. Ukulu e whaka koe ni me taimi. Maringar ko a parparema. Fatontono te tarere ko e sini a penia na ere mai. Ko si titi maake na ia me tonga hai. Aku kota foto tu foke o peni pasini aga gonu sini ai ako na lere mai. Kuna he tō mita e tō ngeau, ko mita whāngeau, o sto tō de mo ihi e peiku tani ui. Ako si titi maake na e ikuna mai ko ia lere ko ni. So ko na lau ko kia so e ia leva ko tepi o fe halaki mo tepi. Kaya ofisa na me ia go ko sa ti na to lalo. With the 200-meter finals, we will then proceed. Ai to ki to lo ia I. Kata tau foki ki he tau polo kalama mo yanga ne tuu ko openi an tonu ko ke lere mai. Ta ko ni ko lere mai ko ni ko sini ai ko lere mai ko ni.
Ako whatonga ke te pire koni a te pio ku nau hifo whawawave ke nau kosi ke stata tai peke nau peo ngoi na to ke hu whataha e nau rere Kau nau mai e stata Ka ku hini hina ato e tai me heni Kau yo ki tolo ai lere ka ku fai be fenga ke ma opo burere ta pa ko ni ka ko nau to no ko ne nau to ki he open ni ne tai mini ange ko nga hingoa na si wa tu ko ane nai Ka ku hini hina at mai tai mi tu ku mai tai mini ka ko open ni ni nau to lere mai ko ni hange ko na talave ko kai ko hola na ku osi ko mo mai tai mini hola me to hai After bago gaga nga tulos para ka abutan mahola ya tafilaw ko mere akolo ka ku muka to na toluya o si pakalaka abutan makehbay ahola ya may kahai may tayo bini ko to sa mamago na tolo may mita tahawa ko to ahola may tayo bini tafilaw Tong hai ko akolo takulau to ki ko na sa faki be ko sila kawa kami tong hai be mo ya takulau kun salote liahona Liahon. Kako ya, ko tu ngai open ya, ko to kile ne open ni. Sini ane nai open ni. Dengar ko nela vai ai tip. Oh, to le mai national law ni sas. Ko le mai ko national law ni ko foi to tolu be na le mai ko ni. Ako na le fo ko ni sas ko na le time pe. Ai ko mai fukena taina halasima na he Olimpiki ki mua. Maria Tongia pe mo mapa. Na to le na to lu na le mai ko ni. Tukumai tayo ka ko to ko pe dia na le mai ko ni tai na halasima na ko si motu filo mai ai mo ko na afa mai ko ya ke ha ko ni ki hanga to no tayo ni e ko tai na halasima na pa mo maki mapa o na wa pe na le mai ko ni halasima ni o si au mo au pito mai pe ya mai no pe ya tene ikuna pe ya le ko ni ma tayo mi ta fulu wa ko to pi tai na halasima maki mapa ni o ku fawa o mai boya ki he te pi he tai mini national law ya ki sili pe tai mi te si pe ko hi ko te wa tu ko ni ki ha bwa ka ko ho ka te tau fa na tanga tai mini tau fa na tanga tai mini tau ho ko ki ai bitchet e lere wang au ya istola havelo a fo sai lo si ve a tolo a tere Paula fa lo tonga ria hona lopeti tau felunga ki toloa se mista walupe tau fa hapi lorevu sione kiu toloa ko briami se lui tonga hai pe mo frank kai hea atere tai milere itaha ni ko sione kiu mei toloa te pe foki a lopeti tau felunga ki pe mei toloa ko nau e na tai milere itaha pe o tama toloa Teu Tukumai o dai bini na ko mata ka tau pe tua ka ko na la kai ko kiu na tua me toloa ko kiu a fe mai ko hanga tolo dai bini ko si fala ka mai loto tau ko luhaki na me toloa
kalaka mai taimina ku wene wasi moa au pita mai ha taimini gawa mai ki he te pita wanoa au mai tami hofulu ki mai toloa pe mo tau ko lunga ki pe Atere apo o ua ki ua pe ango reka toloa sione tau fakiu pe pe foki alope ti tau felungaki mai toloa pe tau hokat ki whanau tangata Iki Junior ia kuskan tupou dia hona kuska pawe ituna ewa sione lutu i tonga hai te makalatoni vaivela dia hona paia was tailulu next ta follow atere pe naia nat solo atere pe mo sione maasi toloa koe taimi rere itaha ko ia i he hiti ko paia wasi mei tailulu ko taimi rere itaha ia o hange ko lau kai peke na ufu wa mamao pe mo ko nga ko ka ko taimi rere itaha ko tailulu au ko ki wakai yang he ahoni Coca-Cola tukumai Kalau ewa. tata mita ua walu i he sika. Tolololo e ko whatonga e te te au koni. Oi? Tôi kêu tôi lấy phổ mày về phơi phải nó lo nhau coi á, tôi cũng bài tại mình nào lấy mày ni, và về ao kita lấy lo to tay lulu, paya wasi na bay tay lulu, wasi mà vác mày lagi mua, thế tại mình là vác mày ni, và về một kustan tu phô mày ria hona, kako wasi na bay tay lulu, ria hona na natafaki ko mày bela, wasi mo mày bela. Ya, tapi lau, tahu lu kamu dia hona, mereka jadi wasi, baiklah, dia kita follow. Tonga hai dia hona ewa. Terus ke tu bau pe atere. Ai fika ko ya kimui. Lele Maria betul, mai lepe time lele ko ya paya wasi mai tai lulu, betul. Kau papau ipe final lo heni. Oh iya pe, kemoni pe time lele ya. Ya gue va pe mana pe. Ne wana ai ko fange au ane afi. Ne wana ai ki turi ha ke fa fiki me ya vai vela me dia hona. Ana ve va pe ai mata pure ko ya me tai lulu. La vai ya fa nau tangata i ki junior. He tau hoko le waheni, he tau whanau tangata loto-loto. Whanau tangata loto-loto, ko e whainolo mei ai. Ko tau whahalatoa mei tonga hai, te vitahangana mei atere. Turefu piukana mei toloa, ofa le amanu mei toloa, amila me finau mei atere. Ot whangamalu ki walu mei atere. Maamuna mei liahona, ko maumuna mei liahona. Ya mo penyon le hauri me dia hona. Ai ko toloa atere dia hona pe mo tonga hai beta. Gonzalo te i tolo sika. Tolo. Sai tolo ko ya. Me mita wafa. Tonga hai tolo discuss. Intermediate boys mita wanima. Tuku mai tai bine lau lele ilong apa lau ki mata tatau mau ke tai tata be ba tatau pe o pakawal ki walu na be atere mo mai tai mini o tamba tolo ai loto na vave atito tukana more amanu vave atito na apa mai hangata ni mai tai mini ko tukana be tolo itu ai be ai ko ki walu apa mai finau na ho ha tai mini o ki wa atere Tolo.
Toloa, tonga hai lia hona atere. Laki ua atere ia whai lere koni. Maari e mone O lere te whakavalu ki walu mei atere. Pea tau whikaua hake pe mo amelame. Whinau mei atere ai pe. Pea tau whikatolu ma piukana ia mei toloa. Seka pauna e taimilere ia piukana ne afi. Ka toi whakalaka ngo tamakoe a honi. Pau pe kunau ia taimilere au pito e nia. National folk mo na wa Koia. Lady Farm to go college. Lady Mimau Yamuna High School. Lady Ono. Nau unu mai taimili ka unu mai ki he whanau takata openi. High School. And Lady Valu Tonga College. Pau ke openi ai peni uki ai a afe halapua a pou. Ko Wilsoni Tonga ria hona. Hatenta folo atere. Te vita pone toloa. Piureini Latu ria hona. Los Fapoi Lavenga Marie. Wate Soni Pare ria hona. Pe mo Samuela Taufa atere. Tonga hai te ke talosika. Tolo lere o pitoni me mita wano. Patonga e ani, Velama ai. Discussi atakoi lau me te wako e taha mita wanima. Final Konya wa final. Ude mai nau koia. Papa ke tamini pe mo e puna maalunga chuli. Mai tamini nau lere nau mata tatau mai te afe mai hau. Hau mai yo hanga tonu mai tamini wasi taki mai tamini ko ria hona ko pare. Afe mai gato tolo na gulote. Te vita pone mai toloa. Latu mai ria hona na wa mai tamini si mawa he ma pone ia. Au mai ko te tamini toloa ria hona atere. Toloa ria hona atere ako o ria hona. Apo o atere. Te vita pone i toloa ko Piurein Latu ria hona pe mo hatenta folo atere. Lucky ua tolu. Final mita wangiau fa osi e ni ko sini aya. Ya ko tu pe mai de e be national hen. Iyo ia be national. Ta ko e whanau takata lalahi eni ai sinia. Te misi kau pusi atere, mo se te pare atere. O pohe folau toloa, isileri angitau toloa. Kario pasi mo vete tonga hai, a hasla akulu eua, pita huni ria hona, whiawhaki havea eua. Wanga e ne tu he taimini. Karingari e ose ne whahaki whak metari. Ko taimi lere taha ko e kau tama ko ni ko fohe folau mei toloa taimi lere au vita fohe folau ko se kone ua puni whavalu o si kau i he taimi lere au pito Whanau lere na te gosi. Atere toloa ria hona tonga hai. Toloa na ua whapapa ke ngai ape ako. Lau mahari o spoti. Fifia. Totonu. Merino. Kuna junior girls lia hona kai ke lava. Kuna malonga ia. Kuna fok mo intermediate boys kuna malonga. Apo o tukumai silia lau wafe mai tamini hau ke tani manoa vawe kita pakai asitua ewa ia ko la kulu mei ewa iloto toloa po folau mei toloa nes mawai mai tamini kimua folau mei toloa yang kita kasih rangi tau ke vawe vimba asma movete folau vawe movete au mai kita tamini la kita toloa tonga hai ewa tonga hai toloa ewa adere ewa ria hona atere. Mai no kita pe vave ia a lere ko ia
fohe Michael Folau Urakia ua pekia ia kario pas movete tonga hai dia tolua ahasla kulu mei ewa atoki fa tu pe na ta fa ki pe mo toloa ko wangi tau ele ko la vai a sinia ko ua ngau fa o si eni ko national ya ko tau timi fa fonua ia national gai a Sone havea ko te ope fifita ko siuni patu ifua ko hea matang tu ivai Paula vea disia te folau mo vai hausia pau ko tonu pe ia ka ko risien mahana ko atoko tolu pe lere mai he toko valu ko ni ko toko fitu ko ni mai ngō whoki ange ko Herman Tuiwai he matangi Tuiwai i ngoi na ilo mai tau lahi ki mo atu koe ngu national Kako kau tamani ko nau teu koe ki he spot e Pasifiki i Hamoa i siulai Nau kotu ko nau ngai tu ngai tai minus mawa tu ai te pia puka hina Nau tu mai tai minus ko to fa pe nu nau le mai nau to ko ni ya apa mai ko ki ha mai ko ki ha to ni ko ni ki long apu ke asu mai lo to he matangi tu iwai mai ko ki ha ko ki ha to ni tai minus ma he mai ko ki mua Alere ya hau o pea wope pipita mai ko te tai mini ko sunipa tuifua pea mo pea wope pipita o pea wope pipita na uteunga atere pe ia pea mo sunipa tuifua kake toe ngana koe ke naulere na utolu ia Lava ia oe lele mita wangeau lava mita wangeau fotu tu e tau he tolo he tai mini e tau hoko atu ki ai mamalo te ki tau ngahi kau taha i he pou oe sponsor ko ia oe aho Le famala before ke real Tonga PFL, AM Jones, Tonga Health, Waterfront Restaurant, pia mo e whakatau mafi finance. Malo e tōni, malo e popo, tau hanga duni ke whak me tari. Kai teu ko ia he tolo, kus kamata no wha. Kai ko e he tolo, junior boys mita tolu ngeau. Mo e whangau rewa. Intermediate girls, open girls, senior girls, intermediate boys, open boys, pia mo e senior boys. I hilia ko ia ai whaki me tari. Ai au taimi ai he tolo ki tātahanga ngai beto ki tuai ka ki mam yange ai ahoni. Pea se pata te hanga tu rewa ki blere mani taha koe mana koe ka kai ai lere fuka motu. Whate au ia. Pea lava ia ai ahoni. Whata tau ke taimi. Hata tolu lepo e. Kapag hafa e tolu e toi ngau e entek tei ke tau. Kawa tono kwa ke pia mono whamana tua. Mo tolu whanau mai me Nusila mo Aseria. Ma tu e tu apu ki Aseria pe ki Nusila. Aho beno whanau ai ngau e whamana tu o entek tei. Pepe kaunga pepe at mo whamana tu me i tongani. Me he walu fitu koe ni maa me he pake Teufaiva. Watangai beho ke kau polisi na o takai behe taimi kotoa be. Tokolahi abito na o kako koe na o ngau heni ilotoni beto tokolahi abito ngei tua. Dengan
ko katawa me to koni mga hikuang ma ko me tapa bebe ke hala pauriasi hala ya ko me banga ya ko mai ai me hala mau kiskisi me hala ba ko piloto ko mala ta bege ngai le ka ko ka ba ke ha ko me le ke pai ba tau ho fe tau pota be ata pa ke lu mai mo le honi tau fe pa ta fono au pito ai pa ke te pai ba wa o ni ki la sima ta pota ka ki lalo me o tutor wa ke ka le ka mo a ona ta ko ye mo a i ta me pa vo fa fi to ta to po ke ne pia ko po ke fanau ka ko e ka venga ka pono aquí fia mo oni Moimoi no Intercollegiate College, soan elangi, sione Teufaiva, itavi, mokisie, isleria. Malu la de hanato e padon da meni. College, opaki okalani fili, Owen Pakatava, Anthony Siale, Motota Isiwa. Iahona High School, Pensiman Naa, Lukomu Amuholeva, Malcolm McPherson, Opita Huni. Intercollegiate College, Pitavi, Pinau Kaufusi me Tailu College, Man Ahokovi me Tonga College, Line Umu me Tonga High School, Selmasala me Iahona High School, Baya Halotu Fihaki, Momakelesa Pangpo, me Queen Salote College, Atnaisa Folau me Tupo College, Siokatame Malolo, William Paul me Tonga College, Sione Teufaiva me Tupo College, Ramo Supermani Rupe Uveam he Tailu College. Baya Final me Ewa Secondary Schools, Sarah Kawaka me Tonga High School, Rilingia Anao me Ewa Secondary Schools, Umele, Milate Akolo me Kaya tau ke ida dar porque también ni kono ke u ne fanau kina u ka to ma kiloto ke fako e metari fa mari ko ko to pe ko anga hi popo ko ngai fa no fa va ve ke fa ko mai ta foki ki Bigland House. Ana Pakavai, Ma'uturiono. Miliona High School, Patiola Tonga, Brenda Ma'upese, Domilupe Fiefia, Monjafani Fale. Mitoma High School, Grace Teumohenga, Sarah Kawaka, Milika Fifita, Mohola Taukata. Tapulau College, Malia Kineleti Manhaapai, Malia Paseka, Kathy Pani, Dele, Milate Apolo. Miliahona High School, Ana Puonasi, Milieta Luka, Aganete Whangaafe, and Sarah Whangao. Kehoki Kia Lavidia Mitilani me Tonga High School, Luisa Wele me Tailu College, Edna De Alba me Queen Salote College, Eleanor North me Queen Salote College, Devita Pinal me Tonga College, Como bonito. Rome Burke me Afu'o College, Yantama Atoa Afu'o College, Ma'ukuyono Tailulu College, Christopher Taume Funa me Liahona High School, Sione Tukifangaloka Tonga College, Kamobili Son Tonga me Liahona High School. When ihi e tau kau ikuna, o fiema o ke mau lava mai ki he loto malae, ki he puha ikuna, e mahoko ai fuaki me tali hono uaki ki he ahoni. Would like to ask the names of those competitors that were just called out to please make your way to the middle of the field for our medal presentation. We'd also like to ask the students taking care of the equipment if you could bring the winner's platform forward so that we can do that. Wow.
Kami ni kau eh. Kau kata ayah. Motor pun nak Tokyo ya tu kita buat metali kaini. Kata di bola apa dia bagi buai guna kaini. Polis poti motor pun nak ya tu. Okay, no problem. Ang lahi pag gilala mo na ba? Ay ko ikaw ke auki ko ma metali ihe ko ma ko hono tolu. Ikaw ikuna ko ngai pe auki ko ni. Intermediate girls long jump, senior girls 4x400 meter relay. Kato ngai kimi ko ke 4x400 meter relay. Ano mo hat tangon tu mo ahe. Ka tu mo te tau ke wa. Senior girls. Mo tangon tu ka tu mo te tau ke wa. Therefore, we get junior girls triple jump, open girls shot put, women's national shot put, midget boys high jump, intermediate boys high jump, junior boys discus, intermediate boys 4x400 meter relay, senior boys 4x400 meter relay, senior boys long jump, senior girls high jump, intermediate boys pole vault, senior boys 5,000 meters, open girls high jump, intermediate girls 4x400 meter relay, open girls 4x400 meter relay, junior girls discus, intermediate girls 1,500 meters, dan open boys long jump. Ay bengai event dia, efuak bengai medali. Oktavo batia hitai ini. Malo motor goya na event sana na Tokyo ya tu bola wa ifore wa ke mwani en de tu hai kuna. Kita kato effort medali. Kiri tu pas ko ni. Pas ke dia ni ma fo, ka fo ke wa medali goya. botong na eu ia tu kau fua kire vai me tari ki tai ni celina mau pe patu kumai te foku mai di Teufaiva. Pengen mari pe patu kumai di Teufaiva. the finishing line na kuat Teufaiva untuk step all the tahu kamu tu
Malo pito neta pe ko ko le pe ke fanga te ngai fata pu. Kai hoko pe foki ngai fa matala hanga tonu ko ni me mala Teufaiva. A ho no tolu e tau fono mai ai ko I he aoni. Pea ko ni ko tu ko tai mini e fai ai foki metari. E fai foki metari he ni pega hiri e to koko lewa ki he tolo. Tolu ngiau mo he tolo fa ngiau. E tu e por kalama. Ka kone os pe he tolo ngiau mo fa ngiau, ko tu ko fai nolo pe ia. Bave pe mo ia. Ya hoko rewa ki he hiti ai lere fuka botu. Lere fuka bitate au. Ko ne lava rewa ia, ko ne lava ia por kalama e au ni nga even lere. Tu ke nga even ko I loto. Ai ku fai e tolo pe mo kuna. Ka ko nga ko ne tu I he tai mini. Teu ke he fok me dari fa malo be ke tau ngai kau taha e popo e sponsor ko e tau fa mafola. E fa malo ma ke hen ki he Pacific Forum Line PFL e foki ki he Real Tonga Airlines ko e Tonga Health Promotion EM Jones Waterfront Restaurant and Catering e be foki ki he whakato mafi Finance. Popo mai ki whamafola o e tau kātoanga sipoti hono hiwa o furu mawha. A hono tolu enu tau iai, o e pe aho taha pompongi, ka koe ngahi whaingolo, maari e taha enu tau whanonga tuai I he taimini. Toro tonga no whotutu o e whaki o e metari. Mo tolu kona na e hiki ho mo metari ho mo whangi te pile metari tai pile le ni ke mo toho I hake te pile metari ke tau ki kohi whakataha e ko ia ni tau ia te ki toko lahi anga Neongo ko te wakai hifo ko ngari ma opo no fo I he grandstand ni ka opo kei au kolo mai pe ai hau ia ai kau mamata spoti. Matu pe ke tau mahau ki wala wha mawhana. O iu ki hawiriwiri moko moka Teufaiva I ahon. Ka koe whanau e nau kau koe ki spoti tau ni ai fia pe mo e merino anga o e lere koe whiau hio au mai koe ki tai mini. Ki longa mai pe mo te whakatonga kulistonga pe foki ki haka malunga tonga. Umino hake te whakatonga hahake. Longa mai ai apo o alaka pe te whakahake. Longa mai mea ia hona. Alaka pe ki he te whaka toke lau. Ko kunsa alote hoka tai pe toloa. Pe kuriki mai he toke lau hihi fo ko tailu. Nā me mei koe ngahi apiako lalahi au nau longo a mau pe nau whakai kai. Hei whama apopo pe taimini hono ui o kau whaki o nau ngahi metari. Katau hoka tuki ai. Mea koe modolo mo ngai matua e wahonga e kare niki lawa mea koe mo e whahoko. Mo kau whakataha mai polo kalama o e Hawani matui o ku toe lere hangatono tu pe live stream he ata I interneti Paula Moimoi o kau whakataha toi pe I hono tuku antoi I he ata ai. Ko taipe I pe koe Paula Moimoi. Kai asi mai ai Facebook, asi mai YouTube, Paula Moimoi Latu. Taim tatau to e kau atu pa mo e ngahi le tio whengawe ak. Le tio tamauhi, to e le tio wa ke tal folau, kono to e hoko atu ai whapafola ko ia utau kau whakataha atu ai. Mo ngahi le tio Nā whituta ki o mō mao me iai e tau pōkalama. Whatawanga pe o guongo le rei.
Ia tau kau whataha pe fia. Teu he taimini ki he tau whak medali. Whak medali e? Oh, menaki ke buat ke mangke kali ini. Kau cuma baru nak cakap begini. Kalau mak ye lama ni kau faham, kau mesti dia masuk kau tu. Menurut kali ni dia seperti. Kita hopa tu ni ki he fuaki me tali. If our intermediate girls, the Uaki Moimoi Paula, me Queen Salote College, Florence Hakalo. Koewa Moises Metali Siliva, me Tonga High School, Los Ticapeke. Koetoru Moi Polonise, me La Venga Malia Christian College, Inita Loti. Here are the winners of the intermediate girls long jump. Winning the gold medal from Queen Salote College, Florence Hakalo, with a distance of 4.99 meters. With a silver medal from Tonga High School, Los Ticapeke. And with the bronze medal from La Venga Malia Christian College, Inita Loti. Anybody? No. The Kawikuna is senior girls 4x400 meter relay. The Uwaki Moikola, Aweketimi Queen Salote College. Koewa Moisiniva, Aweketimi Aliahona High School. Koetoru Moipolonise Mauieke Apko College. For the winners of the senior girls 4x400 meter relay, the winner and gold medal goes to the Queen Salote College team with a time of 4 minutes, 32.32 seconds. In second place, winning the silver medal, the Leohana High School team. And in third place, winning the bronze medal from Apko College. Here are the winners of the senior girls 4x400 meter relay team. Kaufefineni Okunau Nenauikuna. Ihe senior girls 4x400 meter relay. Aya koe lama kafa ia e whanau te whine lalahi I he lele puka takaitaha. Mani mani, tunoa. Winners of the Open Boys 4x400 meter relay. In first place, winning the gold, team from Topo College. Topo College, winner of the Open Boys 4x400 meter relay. In second place, winning the silver medal, was the team from Tonga College. And in third place, winning the bronze medal, is a team from Apko College. The kautangata ni naukunai ay lele 4x400 meter relay ay Open Boys. Koe Uluaki moe me talikoula. O ave ia ki he polisi kotukou. Aki ai taimi koe miniti e tolu, se kone e tolu taha poi ni ua fitu. Koe ua moe me tali siriva. O mauia ke timi ai kolisi Tonga. Pea koe tolu moe polonise. O fuakia ki e kolisi apu fo ou.
Nakau tangata e nane nau I kunai ai lele fuka kakai taha ai open boys. Mali mali uno. For the junior girls triple jump, first winning the gold medal from Tonga High School, Loto Mo'ua Talau. In second place, winning the silver medal from Tonga High School, Grace Fotu. And in third place, winning the bronze medal from Liahona High School, Patai Kaufusi. With the Auhia junior girls triple jump, the Uwaki Moimoi Paula, me apiaku malu mau Tonga, Waki e kia Loto Mo'ua Talau, aki ha mama o koe vita e valu point fitu. Koe wa mo siliva, Tonga High School, o mawe ki Tonga High School kia Grace Fotu. Na koe tolu mo polo ni se, o waki ki Liahona High School kia Fatai Kaufusi. Mari mari, uno. Open girls shot put. In first place, winning the gold medal from Teufaiva College, Hena Reina Fonohema. In second place, winning the silver medal from Queen Salote College, Amelia Lorman. In third place, winning the bronze medal from Tonga High School, Wikilotu Tu'umuto'oa. Nakawikunaina ay tolo shot put ay open girls. Uwaki, Moimoi Paula, polisi taku ilau o Hena Fonohema ai a koe mama aki ai mita e hono kuru koe nima koe wā Moimoi Siliva ma wiki Queen Salote kia Amelia Lomen ka koe tolu moi polo ni se ki Tonga High School kia wiki loku Tu'umuto'oa. Mali mali uno. National Women's Shot Put. The Uwaki Moimoi Paula, o Fuakia ki Atamanga tu Teufaiva. Koe mita e tahanima point fitu. Koe wā moi siliva, o ke Fuakia ki a Siloni Koloa. Ke tau hoko atu ke midget boys high jump. Koe Uwaki Moimoi Paula, mawe ki Tonga High School ki a Seluini Kolonua. Koe wā mai siliva o Whake ki Tupo High School e Ahowaru Safi. Koe tolu moi kolonise o Whake ki Ewa Secondary Schools ki a Veimau Fetu. Winners of the midget boys high jump in first place, winning the gold medal with a distance of 1.3 is presented to Selwyn Fonua of Tonga High School. In second place with the silver medal goes to Tupo High School to Ahowalu Safi. And in third place, winning the bronze medal, goes to the Ewa Secondary Schools to Veimau Fetu'u. Mali mali, uno. Junior boys discus, in first place winning the gold medal, goes to Lavenga Christian College to Kuli Tauataina with a distance of 33.43 meters. In second place winning the silver medal, David Deisina from Tupo College. And in third place winning the bronze medal goes to Sosaia Tokai of Liahona High School. Ikaw ni Nawikunai ay junior boys discus. Uwaki Moimoi Paula, o Whake ki Lavenga Christian College ki a Kuli Tauataina. Koe wā moi siliva ki a Tupo College ki a David Deisina. Ka tolu moi polonise ki Liahona High School ki a Sosaia Tokai. Mali mali uno. Makawikuna ay intermediate boys relay 4x400 meters. First place winning the gold medal is the Tonga College team. Second place, winning the silver medal, is the Tupo College team. And third place, winning the bronze medal, is the Liahona High School team.
The Kawikunaina ai lele puka, te kai taha ai intermediate boys. Koe uruaki mo me tari koula, o koaki e ke timi ai golis Tonga, aki ai taimi koe minite tolu, se kone tolu fitu koe noa hiva. Koe wa mo me tari siliva, o koaki e ke timi me golisi ko tupou. Pea koe tolu mo polonise, o koaki e ke timi, me refuka ai aku maarunga lia hona. Mari unoho. Team Lenafuka is senior team boys, senior boys 4x400 meter relay. Koe uaki moe me tari koula o fuake ke timi me kolisi ko tupou. Koe ua moe me tari siliva o fuake ki he kolisi up for all. Koe toru moe me tari kolonise o fuake ki he apiako maalunga lia hona. The winners of the 4x400 meter relay for the senior boys. First place goes to Tupou College with a time of 3 minutes 29.88 seconds. In second place, winning the silver medal, goes to the Akfa'o College team. And in third place, winning the bronze medal, goes to Liahona High School. Kawikunaina senior boys 4x400 meter relay. Mari, koe pe metari taha, e poaki. Mari, kono. The hoka ke intermediate boys high jump. Koe uaki mo e me tari koula fuaki ke Ewa Secondary Schools ke Karikama la Akulo. Koe ua mo e me tari siniwa fuaki ke Tonga College ke Turi Mafua Tupou. Pea koe tolu mo e me tari polonise o fuaki ke Tupou College ke Viliami Lausi Ilui. The winners of the intermediate boys high jump. In first place, receiving the gold medal for Ewa Secondary Schools is Karikava La'akulu with a height of 1.71 meters. In second place, receiving the silver medal from Tonga College is Turimafua Tupou. And the third place, receiving the bronze medal from Tupou College is Viliami Lausi'i Lui. The Hoka 20 senior boys long jump. In first place, winning the gold medal, from Tupou College is Pitavi, and also from Tailulu College, Pinao Kaufusi. Mahangaini Ihel senior boys long jump. In second place, receiving the silver medal from Tonga College, Manu Ahokovi. And in third place, winning the bronze medal from Tonga High School, Lineunu. Ukaupeau Hiena, I senior boys long jump. Mahanga I Uruaki, Moimetari Koula, I Tupou College, Pitavi, the Tailulu College, Pinau Kaufusi. Koe ua mo siniwa me Tonga College, Manu Ahokovi. Da koe tolu mo polonise me Tonga High School, Line Unu.
Mari, Uno. Senior girls high jump, the first and winning the gold medal from Leahona High School, Sela Pascala. The second place and winning the silver medal from Queen Salote College, Baya Helotu Fihaki. And in third place, winning the bronze medal from Queen Salote College, Makelesi Famupo. Ikaw pipine na senior girls na wikuna ai high jump. Koe uruaki mo'y meta rikola, ne apia ko maolunga riahona, o Sela Pascala. Aki ai maolunga koe mita taha koe tol fiku. Koe ua mo'y meta risiliva me Queen Salote College, o Baya Helotu Fihaki. Ka koe tolu mo'y polonise toe arube ke Queen Salote College, ya Makelesi Famupo. Senior girls high jump. Mari, Kuno. Intermediate boys pole vault. Koe ulaki mo'y meta rikola o fuaki ke Tupo College ke Atnai Sapolau. Koe ua mo'y meta risiliva o fuaki ke Tonga College ke Sioka Tame Malolo. Koe tolu mo'y meta ripolonise o fuaki moia ke Tonga College ke William Paula. Winners of the intermediate boys pole vault. In first place, winning the gold medal, this is awarded to Tupo College to Atnai Sapolau with a height of 3 meters. In second place, receiving the silver medallion from Tonga College is Sioka Tame Malolo. And in third place, winning the bronze medal from Tonga College as well is Viliami Palu. Mari, Kuno. Senior boys, 5,000 meters. In first place, winning the gold medal from Tupo College, Sione Taupeumaki. In second place, winning the silver medal from Tailulu College, Supamani Lupe Uvea. In third place, winning the bronze medal from the Ewa Secondary Schools, Baya Finau. Ikawikuna na ay senior boys 5,000 meters. Koe uruaki mo'y koula. Kaya mo'y taimi koe minite tahamalu se konye tong 5.1 me korisko tupo sione tau urungaki. Koe wa me Tailulu College, Supamani Lupe Uvea, pa mo'y tolu me Ewa Secondary Schools, Baya Finau. Mari, Kuno. Open girls high jump. Koe uwaki mo'y meta rikola me Tonga High School, Sarah Kauvaka. Koe ua mo'y meta risiliva me Ewa Secondary Schools, Virginia Anau. Koe tolu mo'y polonise me Takuilau College, Mere Milate Akolo. The winners of the open girls high jump. In first place, winning the gold medal from Tonga High School is Sarah Kauvaka with a height of 1.35 meters. In second place is silver medal from the Ewa Secondary Schools, Virginia Anau, and in third place with the bronze Takuilau College, Bele Akola. Mari, Kuno. Intermediate girls 4x400 meter relay. In first place, winning the gold, goes to the team from Queen Salote College. In second place, winning the silver medal, goes to Tailulu College. And the third place and winning the bronze medal goes to the team from Leahona High School. The Kawikunaina ay intermediate girls 4x400 meter relay. Koe uwaki mo'y meta rikola. Pea mo'y taini koe miniti e wha se konye tau noa koe ni hiva tolu. O fuaki aki he kolisi Queen Salote. Koe ua mo'y meta risiliva o fuaki ke kolisi Tailulu. Ka koe tolu mo'y meta ripolonise o fuaki ke ako maorunga Riahona. Gawikuna ay 4x400 meter intermediate girls relay. Mari, Kuno.
Open girls 4x400 meter relay. Koe uaki mo me tarikola, awe ke timi me Tonga High School. Koe ua mo me tari siliva, o awe ke polisi tātui lau. Ka koe tolu mo me tari polonise, o aluia ke akuma o luma lia hona. Winners of the Open Girls 4x400 meter relay. In first place and winning the gold medal goes to the team from Tonga High School with a time of 4 minutes, 43 and 79 seconds. In second place, winning the silver medal goes to the team from Tapuilau College. And in third place, winning the bronze medal goes to the team from Liahona High School. Mali uno. Tahu patule wantu ke auni tolo discus ai junior girls. Koe uruaki mo me tarikola lamilia mikilani aku malu altonga. Koe ua mo me tari siliva Luisa Wele kolistai lulu. Koe tolu mo me tari kolonise Edna te aupa koliskin salote. Junior girls discus. First with the gold medals, Lamilia Mikilani of Tonga High School, a distance of 28.72 meters. Second with the silver medals, Luisa Wele of Tailulu College, and third with the bronze medal, Edna Teaupa of Queen Salote College. Malong Uno. Intermediate girls, 1,500 meters. Koe Oloaki Pamoikola, Eleanor North, Police Queen Salote. Kataki Fatoahayangi, koe Metarikola koe ni, o Fuakia kia Eleanor North, o Police Queen Salote, a koe Tokotaha Fe Auhieni, Kamei Tuapuleana. It's an overseas competitor, Eleanor North, of Queen Salote College. The competitors here in Tonga, first with the gold medals, Moimoi, Api for All College. Second with the silver medal, Yentama Atoa of Api for All College. And third with the bronze medal, Ma'utuyono of Tailulu College. Koe me tarikola fuaki kia Eleanor North, koe winga koe tokotaha ini me muli, o kuange pe ni koula. O koe fuaki lewa ai me tarikola ke kau whiauhi pe i tonga ni, ai a fuaki a ka Romaber o e Police Afo. Koe ua me siliva, Yentama Atoa, Police Afo, ka koe tolu mo kolonise, Ma'utuyono o e Police Tailulu. Kataki kai fuake ange me tali e Kolistai Lulu. Malon Uno. Koe me tali whaosi o fuakia ki he puna loloa ai Open Boys. Open Boys long jump. Koe uaki me tarikola o kufuakia ke totaha fe auli o lava maia me muli ai a fuakia ki a te vita final o e Polistoma. Koe me tari whalangangi, koe me tarikola, te vita final me Polistoma. A gold medal is presented to Mr. Devita Finau of Tonga College, an overseas competitor, a distance of 6.59 meters. Koe kau whiauhi tonga ni, koe uruaki mo koula, Christopher Tamefuna, ako maurunga Liahona. Koe loloa, koe mita e ono, koe ni e wanima.
Oi wa papametali silvazione tu fanaloka kolistonga. Oi tolu papametali kolonise bilisoni tonga ako malunga liahona. First with the gold medals, Mr. Bata Mejuna of Liahona High School. Second with the silver medals, Zone tu fanaloka of Tonga College. And third with the bronze medal, Bilisoni Tonga of Liahona High School. Malo kuno. Famalo atu ke kau kule ako, o lava ia ai whaki o ngahme tari i me ahoni. Malo na siya mataki ko na siya au hili o kisi e maho kani. Koi discuss as senior for national women. Discuss as senior for national women. The amount of more senior girls, Riverton. Kariu senior girls, Riverton, on the Olwaki. Kaya ko tu ya ihe taimini ya. Tu ya taimini ya ko tau kau patah tu ihe tau program ko ya oe hawani. Koe lava ya fok medali ko ya oe hawani. Kaku tenda tau ki fama po mai sa si me he tau te bile medali kau tau te wa tau tore ke tau hoko atu ki he tolo mita tolo ki au he tolo mita fang au a e tau lova ko ia ku toi mai ko ia i he taimini a ko kamata ko he tolo mita e tolo ki au ko junior ia ta toki uno ke pe ke intermediate tio alo pe ke kelas lalahi ko he tolo takai taha he tolo mita e whang iau iau tau whanonga mo ia. Ai koe kamata anga ko ia he tolo mita e tolu ngiau. Kamata me turiki ko ia e tonga hahake. Ai oku nofo mai e koe a takuilau pe mo apfo o. I he turiki tonga hahake ia. O e malae. Hake pe whoko no whafo o mai koe ni o malae he taimini. Koe ngai whai ta funga. Oku ia whai matapa ai, koe whai matapa he tonga hahake hake pe. Me whahatonu mai ko ia me ta whaki ta funga ki ko me hahake. Ia me whai taha he toka lau hahake. Ia ko ia, ko ngai whai ta whaki a ko osi whakawa ia. Holoki ngai ta funga e ko ia kai ata ia ke whi alu aki. Whai ka whainga mai ko whai taha ko nu alu ki he hala ko e i he ko ia pau me he koloa kona o e Luna Eva, tahai ni alu ko te pagi santelu, aset ko hello mobile, ya ke hambe foke hala ko ni i a polisi u hau ko yai. Ko yang ai ni tu he taimi ki fa ngo fua nga aki, tu ke foke tau taimi. Ko ngai ko tau yai he taimi ni, ya unu be mo tau taimi. Koe tanga koe e tau whono koe taimi koe he pe pā foki. Koe kamata koe koe ai he tolo mita tolu ngiau. Koe hono taimi koe taha taha. Ka koe tau unot beke hafe taha waini. Tau ki inga tolo pe. Ai anga koe tau whono nga. Taimi ni oku lo tonga whai tariu ia ai kau he tolo. I he taimini ke toto kau he tolo ia i loto mala e taimini ke whai nau whaapapa mo whai e nau toki lava mai ke whai koe e nau tariu o tutu upe mo he tolo ka i he tenta tau pe paupe kua haki popak whaw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 
ngai mo meni si be me hene to kiu ya tu ki he mau mari o he to to ngiau mo fa ngiau I heni mala Teufaiva malo vigilani building o le ate whānau ako I kai peke tāri ki whahawhihu no ia I he gate I koe mataka I tō mua hautua me sōko ono o le ate mātua ni whakapauri mo whawhana mo whanau I he tuku ice spoti no fitu au tō kama mua ke tau he mau he lau mai
mari e pe awe spoti ko e mo oni fia Moimoi no. Ko hono pa osi ka pau na ia hao ki hao ke alele na e puria ane afi bata ko fetutaki ki he kau polisi o nga o Tonga tauhi ai ki ko ia i he Operation Command Center. Ea koe ki whamanatu ia pia me he tau kau ofisa merino whamaloa ka te knau tolu na mo tokoni mai ke whahoko lelei ai te ahi spoti aho e wha goeni ki he wape taha i wā. Malo. Kaya. Sama kita boleh tolong saya di orang tahu di mati baik yang posisi. Kalau dia waktu di negara tolong, final kita tolong yang berfang ni, apa itu final? Jadi dia kita tolong lewat video. Video ni fuk kita kira. Whamaloa tu ki he Tonga College o mo te teo ai whamono ko ki he ahoni. Aho malo lo answer kein. Malo e teo, ma teo le ki ahoni. Kata kita boleh tolong minta tolong ya, sekarang kita mau apa uji kita tariui, dewa ia kaini. Kau kalau sih kita boleh tolong minta tolong ya, boleh faham ya. This is your last call from Asri. Yang mau lawan mana ke video kamat kami ya. Kata kita officials, Judge Stewart, Kaima. Finishing line. How do you want the shot put. Officials are shot put. Officials are shot put. Was shot put and junior girls. Nakati shot put and junior girls for people most carry lava and forever get me to go to fire for me. But I have officials. Umumnya ngawin dua mamai. Shot put and junior girls. Shot put junior girls. Lawa bay lewat di PQ VLB. Kata kita yang mau officials. Oh shot put. Umumnya ngawin dua mamai. Kata kau kau VLB. Final lo kita tolong yang ufang yang ke tolong. Kalau kita tariwi, gue tengah mari for OCN. Foki mai kau final ini, tolong yang berfang yang tolong. Selama tariwi kakamata. Untuk sporting, yang berkau competitors, ini tolong yang berfang yang tolong. Foki mai kau kamata ini kaini. Yang mau itu dari fuka, ini tolong. Ini fuka berkodu, kalau berfang. Event going in the track, the Hokomai, with our Kamata Ake Junior Girls 300-meter hurdles.
Ai ga kau finalist ni kuna lawa ki loto malae. Ai whahoko ai te auhi ko e ni. Ko le atu i ka track stewards, finishing, starters. Pehe ke kolo skula. Kau teu ki he event ko no hoko mai ko kuna he tolo mita to me au mo mita e fa au. Dari kau se au ko ya lawan ko le wa ki tu ko matai. Ka ko sa official ni ko na mai. Ko to en ko se au ni. Ka ko se au ni ko sipot lawan ko le wa ki he se au ni. Mita tolo me au ko fa au he tolo e ku sta ka me ai. Wa ki ko ni a fo o. Ka ko se au ni ko to e ka kai mo e holo ka mo so wa ba le. Ka pa ma to mai u ko ni ko pe ni 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 ka to. Kada ke kau shot put. Kau shot put. Kui frausen ak mo dolu. Kui frausen ke shot put at junior girls. Kui frausen ke shot put at junior girls. Amara ke whahoko in junior girls 300-meter hurdle finals. I Leini Waki, Queen Salote College. Leini Wa, Liahona High School. Leini Tolu, Lavenga Malia Christian College. Leini Fa, Liahona High School. Leini Nima, Tonga High School. Leini Ono, Ewa Secondary Schools. Leini Fitu, Tupo High School. Leini Malu, Queen Salote College. Intermediate girls de Kainin. Intermediate girls de Eto. Kapag sporting intermediate girls. Kapag nolo, tema de Kainin. Kapag Pokemai neta. Pokemai. Mawe patukumai Teufaiva. Kalau video neta hoka tai te whamatala hatonu ko ni me mala Teufaiva. Te weni ke hoko atu koe ke ngahi whainolo o he tolo mita tolungi au mo he tolo mita whaangi au. Ai au kau whakataha tuai i he taimini. O si mau ai kau ulaki he tolo ia ki he starter. Mau atu mo te pi he taimini. Ke gaya whainga maari anayanga te tau wakai ki he tau te bire me tari. Hala koe osien pa tau potutu koe ke rere fuka te tau toksio ki he tau te bire me tari. Ako unu mai tau iweni koe ni. Koe ulaki whainolo koe ni a he tolo mita tolungi au e whanau whine lot junior. Ko gaya Tatiana tai me kunsa lote ko fresh loto a hea me lia hona. A me lia tuifua me lawenga maari me lia me naitoko. Me lia hona ko mafi whangatua me tonga hai. Luciane kau fusi me eua mo salote mafi me tupo hai. Ega ilai saane Teufaiva me kunsa lote. Aia koe kau whainolo ia. Koe whanau whine hiki. Junior, i he tolo mita e tolungi au. He tolo mita tolungi au. Ko ni unau o si fotutu ki unau ngahi tuanga he taimini. O si fuka hine hina tu ai tepi. Kei fuka kula mai pe starta. Ko ni ku hine hina mai. Teu pe ke tuku mai. Tuku mai taimini ko toko valu ni unau pononga mai ko ni vave apute asi ko ya ewa. Luciane kau fusi hele ni ko ya loto oma apute ni asi ki mua. I hono tua pe foke ko tonga hai ko mafi whangatua me tonga hai. Nau takai me koe ke hao mai ke tokolau haa ke uangi au he taimini. Ki ai pe mo Teufaiva me kunsa lote. Afe mai pe foke a Tatiana tai kunsa lote ni loto. Afe mai koe ke hao ke hangatonu ke taki me pe ewa he taimini. Luciane kau fusi me ewa. I loto ai pe ko tonga hai. Mafi whangatua me tonga hai. Wawe a puta me turi ma whangatua. Me tonga hai he taimini. Na wafe mai koe ke hao ke hangatonu ke taki me pe ewa. Ko Luciane kau fusi me ewa. Ko tonga hai ke hana tawhaki ko whangatua. E taki me pe ewa, kau fusi, whangatua me tonga hai e taimini na taumi mai ke he tau whakausi. Na puna mai, na kei taumi loa mai ke he taimini. Me mo he tau whakausi na pipiki mai pe o au ki te pi. Ewa. Foi tana ke te foi koula a ewa ia. Luciane kau fusi me ewa. Koula ia o he tolo tolungi au.
Hoko tai beheni ki he whanau junior tangata. I he tolo mita tau ngā wai pe. O gai a Sebastian Tonga a fo'ou, Karisiane Seau Toloa. Ko Christopher Veituna ewa, Apolos to pui ewa, Sione Lutui tonga hai. Ko Temo Kalatoni Vaivela lia hona, pe naia Natsolo Atere, ya mo siaki ari tupou hai. Fainolo eni ai kau tangata ko eni. Mahari apito e nau fainolo ko eni e koe taimire rei taha ko ia me he nau ngahi hiti. Ko Temo Kalatoni Vaivela me lia hona. Ko taimire rei taha ia. Ko ki hoko hake ki ai a Veituna me ewa. Pea mo topu ia pe me ewa. Ko ngō na hoko hake ko he taimire rei taha. Ko ngō tama ewa pe. Kau malawa pe foki ke kehe whainolo ia. Heke, tuku mai tai mini. Nau ke mata tatau mai ke ua ke he tolo. Ilonga aputo e asi lota Veituna me ewa. Veituna me ewa na ko si unu hake he tai mini ki mua. Na pe tau mi maari mai pe mo lia hona Vaivela me lia hona. Hau he tai mini ke tawhaki. Veituna pe mo Vaivela ewa. Afe mai ke hanga tonu he tai mini ke taki mai tai mini ko ewa pe. Hau ke he tolo. Vila mai ke hanga tonu mai. Kei ewa pe mo taki mai ko tonga hai mai tai mini. Tonga hai ko Lutui, Sone Lutui, mei tonga hai. Hau tai Sone Lutui pe mo Vaivela mei lia hona. Sone Lutui mei tonga hai, Vaivela mei lia hona. Hau tai mini tuku mai na